Hindi ya mucemanio wa ahuraniri a iturwa itiganite kaunti-ini ya Kirinyaga, mucemanio uria uguthanganitio ni mwandiki mukaru ministeri ya ugitiri wa thiini Ndagitari Karanja Kibicho niguo kwarira mitaratara ya uria kiama giki gikaiyukia iturwa nyingi githurano twerekeire. Hindi ya mucemanio uyu uria wari mubunge wa Gicugu Njogu Barua ni athameire kiama-ini giki kuma kiama-ini kia UDA, riu atongoria aya makiuga Jubilee no iragia na hinya makiria. Tuma na andu marari ciama ingi mujumbe wale wa tene wa Gicugu Bwana Barua ni atu join na tugitwarana rugendo ruru wagia munyaka ari andu angi marari ciama ingi itarona wa thai wa Kirinyaga ta wa bata matu join niguo twakena muno ni gukorwo na mutongoria umwe ari mujumbe wa Gicugu etagwo Njogu wa Barua ona ni wega tuke twariririe urumwe wa Kirinyaga. Nakuo kaunti-ini ya Naikuru mwena wa Turi gicigo-ini kia ubunge kia Moro nikuo mucemanio wa kwarahura kiama giki uthanganirio, ateti a ikiro ngurani makioya mweke ucio kuha muingi guthie na mbere kunyitira thirikari ya Jubilee. Thirikari ya Jubilee irathiite wira na ni turona wira urio urutitwo ni thirikari ya Jubilee na ihinda riri tondu ni ihinda ria siasa. Oro wa kiama gitu kia Jubilee na tucoke tutonye Azimio na Jubilee tukamcagure Raila Amolo Odinga. Ihinda-ini riu uria wari mujumbe wa Moro Jacob Macharia ni amukiritwo kiama-ini kia Jubilee thutha wake guthama kuma kiama-ini kia UDA muthe wa ira kuria riu egukorwo aking'ethanira Ndagitari Gicuki Kariuki uria urari minista wa ugima wa mwiri thirikari-ini ya kaunti ya Naikuru, akiuga ari na mwihoko ati ithurano cia wamurani igakorwo iri cia uma na utheri. Okete kiama kia Jubilee tondu aikaria guku gicigo kia bunge kia Moro ni manjirite nikio kiama kiria maraigua kiega mangihota kuiganira na kiria kingirehe maundu maria mangienda na kuoguo nikio njokete kuo. Jubilee ni gukona waragania bata mundu ethe kura kuria kuhota na wananchi ya magaguikiria kura ciatarwo ri uria wakorwo mbere ni wakane utigiti. Nakuo kaunti-ini ya Nyeri ahuraniri a iturwa itiganite na kiama kia Jubilee kaunti-ini ino ni matabanirie giikaro gia kwaria mitaratara ya uria megukorwo magitabania ithurano cia mweri wa kanana. To wear out the gaps that are in the party, to wear out issues that they feel if they are sorted we can grow better. Matongoretio ni mubunge wa Nyeri Town Ngũnjiri wa Wambugu atongoria maugite ati kiama giki kiretha ahuraniri a iturwa mari na uritu wa kiuteti niguo gukarirukia bendera ya kiama giki iturwa-ini ngurani. He kundu turiroraga polls tukona polls iciri mundu ria wina hinya guku ri ni ng'ania oria twekire kiamba ndiuka mwarikana tugithie kiamba kwari na candidates nyingi aingi magikario thi makirikanira makuhe mundu umwe ni undu niwe wonekaga ena hinya ground kugwe kundu kurikagwo guo no kundu guothe niguo gwiko nomination. The difference will be na process ya nomination ikoro ihana atia. Mweri umwe tu thutha wa President Uhuru Kenyatta kuheana mwerekera wa kwarahura kiama kia Jubilee, riu kiama giki ni kironekana gukorwo gitacoketie makinya manene hari kwihurira ndebe, riu atongoria amwe magithii na mbere guthamira kiama-ini giki. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Kirinyaga, Njitagwo Wainaina wa Kierie.